Negde se smatra da osobe do 200 kg telesne mase mogu biti operisane u standardnim bolnicama. Standardne bolnice su bolnice u kojima se leči i ostali pacijenti. U svetu postoje specijalizovani barijatrijski centri u kojima se leče, odnosno operišu samo gojazni pacijenti. To su centri koji su posebno opremljeni za lečenje ovih pacijenata, koji imaju posebne krevete koji su 2 puta širi, koji imaju veću nosivost. To su posebni operacioni stolovi, posebni skeneri. U standardnim bolnicama ograničenje od 200 kg ne predstavlja ništa drugo sem dijagnostike. Naime, standardni skeneri su nosivosti do 200 kg. To znači da na nogu stola ne može da legne teži pacijent ili može da dođe do tehničkog kvara aparata. Skener je u suštini jedina dijagnostička procedura kojom se dijagnostikuju komplikacije, potencijalne komplikacije posle operacije. Prema tome, ako mi ne možemo da obezbedimo tu standardnu dijagnostičku proceduru pacijentu, onda ta operacija nije dovoljno bezbedna. U ovom delu sveta ne postoje specijalizovani centri za lečenje gojaznosti. Okvirno ograničenje bezbedne operacije u ovom delu sveta 200 kg. Oni koji imaju malo više od toga, 20 kg više od toga, da se sprovede adekvatna dijeta, kratkotrajna dijeta, da budu na lekovima, a danas ima sve više lekova koji su efikasni, da se ta kilaža približi bezbednoj i onda da se ide u operativno lečenje.